El driver y el su conductor bien bubutsao después kanila ase talabangan el 5 mga persona linamagay anoche. Bien mairida na di la cuerpo in la cara este driver del jeep de Southcombe Village, si Ronel Sanchez y tamang palipid ka na dolencia el 13 años conductor. Después kanila sopla de botella y palo el driver tamen del Lower Calarian, alina storage area na magay mga alas 8 anoche. Así con este primo del víctima si Melvin Mendoza, ya rabiado el driver del Lower con el víctima, kaya mandado este sale con el taatahad jeep del suspechao na pasada para na storage area. Ya sale mandado el suspechao pero ya vira este otra vez, iya libay ang mga kumpanyero, iya empecé a supla con el mga biktima. Siempre kay sir kaya na storage mo niya, pidi ele abante con el de Lower. Okay. Ara se el de Lower, ya rabia con ele. Kaya ele biralan nyo kumbole. Na desde ya sali okay sali bira uli para sali tamin sila ng ano na storage sera kanila. Bubot siya dahil kanila. Pulisya lang mga ambulansya para pwede kura con el mga irida na kwerpo del mga biktima. Yali ba kanila para na ospital. Investigador ta continua pa hacer la investigasyon con este incidente. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.